Dobar dan. U Gradiškoj hronici danas objavljujemo. Asfaltirana još jedna dionica lokalnog puta u Gornjoj Jurkovici. Na vinskom parku u Gradišci predstavljena najbolja vina iz regiona. Centrumov 3x3 basket u Gradišci okupio 45 ekipa. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina rekao je u jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske da su u toku procedure za realizaciju akcionog plana za zapošljavanje za 2024. godinu. Dodao je da se očekuje da će javni poziv biti raspisan u drugoj polovini avgusta. Ako govorimo o programima koje očekujemo, hoću da kažem da će akcijni plan biti oko 10 miliona maraka, od čega očekujemo nekih 5 miliona maraka za pripravnike. U ovom trenutku hoću i ovo da naglasim da prošle godine nismo imali program pripravnika kad je u pitanju akcijni plan za 2023. godinu. Zato je ove godine veliko interesovanje. Na evidenciji nezaposlenih imamo negdje oko 3000 lica sa visokom stručnom spremom koji nisu odradili pripravnički staž. Od tih 3054 lica imaju status djece poginulih boraca. Zavod za zapošljavanje za lica koja imaju taj status djece poginulih boraca subvencioniše u 100% iznosu odrađivanje pripravničkog staža, a za ostale pripravnike odnos je 60:40%, 60% ide na teret zavoda, a 40% na teret poslodavca. Hoću još da kažem da je ovo najtraženiji program i najveće interesovanje upravo vjerovatno i zbog tog broja i što ovaj program omogućava korisnicima da su sutra konkurentni na tržištu rada i da mogu bez problema da konkurišu na određene konkurse. U Donjim Podrecima juče je služen parasus za 12 poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, 50 boraca NOR-a i 390 civilnih žrtava Drugog svjetskog rata iz ove mjesne zajednice. Vijence i ruže na spomen obilježja položili su predsjednik Skupštine grada Gradiška Milenko Pavlović i predsjednik predsjedništva Borsa i gradske boračke organizacije Milovan Gagić, predstavnici Subnora, mjesne boračke organizacije i savjeta mjesne zajednice kao i članovi porodica poginulih boraca. U Donjim Podrecima juče je obilježena i krasna slava mjesne zajednice Prokop. Tim povodom ispred Doma kulture u Donjim Podrecima upriličen je narodni zbor i druženje. A u Gornjoj Jurkovici u petak su svečano otvorene asfaltirane dionice puta prema zaseoku Gajići i zaseoku Majstorovići, ukupne dužine 1300 metara. Asfaltiranje za mještane važne dionice vrijednosti 135.000 konvertibilnih maraka dogovoreno je prošle godine kada je otvorena dionica puta u Donjim Gajićima i predstavlja primjer dobre saradnje predstavnika mjesne zajednice i lokalnih vlasti. Mnogi nisu vjerovali da ćemo to zaista realizirati. Evo danas smo u prilici da predamo na upotrebu građanima mjesne zajednice Gornje Jurkovice ove dva putne komunikacije, znači prema dva dijela mjesne zajednice, prema zaseoku Majstorović i prema zaseoku Gornji Gajići. Ovdje imamo jedan primjer kako odgovorne lokalne uprave i odgovorni rukovodstva mjesnih zajednica mogu da ostvare komunikaciju i da napravimo i realizujemo projekte u interesu građana onako kako njima odgovara, odnosno po njihovim nekakvim prioritetima, ono što im je najpotrebnije, tako da rješavamo projekat po projekat, odnosno stvaramo što bolje uslove života na čitavom prostoru grada Gradiške. Milorad Laloš, predsjednik savjeta mjesne zajednice Gornja Jurkovica, rekao je da je asfalt značajan mještanima ovog brdskog kraja kojima obilnije kiše prave velike probleme. Dobili smo 1300 metara asfalta, zahvaljujući gradskoj upravi, gradonačelniku na čelu koji nam izišao u susretu. Stvarno, mi smo jedna mjesna zajednica od koja je malo brdovita, gdje dođe do većih kiša, sav pijesak, voda odnese, onda moramo ga vraćamo 5 po 6 puta godišnje, taj isti pijesak, on nema više nikakvog svog sastava da zadrži ili očelo na sitno, ostalo krupno kamenje. Stvarno smo imali problema sa
autima i traktorima da iziđu u asfalt. Hvala Bogu što kažu da je danas je došao asfalt, danas imamo manje problema i više će naroda i prilaziti, opstajati tu u selu. Mještanka zaseoka Gornji Gajić i Branka Gajić izrazila je zahvalnost gradskim vlastima, ali i nadu da će mladi ostati da žive u ovom kraju i dalje ga razvijaju. I želim da se zahvalim prvo predsjedniku mjesne zajednice, onda se zahvaljujem ovim svim ostalima, ali najviše gradonačelniku Gradiške Zoranu Adžiću i na svemu im hvala. Gradonačelnik Adžić je naveo da su u posljednjih 7 godina u svih 56 mjesnih zajednica realizovane po najmanje 3 infrastrukturna projekta. To pokazuje da vodimo računa o ravnomjernom razvoju čitavog prostora grada Gradiška. Naglasio je Adžić i dodao da se na taj način stvara povoljniji poslovni ambijent za otvaranje novih pogona i novih radnih mjesta. Proteklog vikenda u Gradskom parku u Gradišci održan je Vinski park. Više od 40 izlagača iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Mađarske brojnim posjetiocima predstavili su svoja vrhunska kvalitetna vina. Vrhunska vina u predivnom ambijentu Gradskog parka uz obalu rijeke Save privukla su brojne ljubitelje vina u Gradišku, koji su imali priliku probati najkvalitetnija vina više od 40 izlagača iz Republike Srpske i regiona. Prema ocjeni turističke organizacije grada Gradiška, posjeta ovogodišnjeg vinskog parka je nadmašila prethodne godine, a osim domaće publike sve je više posjetilaca iz regiona, čime Vinski park postaje društveno i privredno značajna manifestacija. Turistički veoma značajno, ljetna je sezona, nama velika stvar u tome što imamo nešto što možemo da ponudimo, dopunimo ponudu našeg grada i to zaista radimo tokom čitavog ljeta. Na Vinskom parku Gradiška predstavile su se vinarije čija vina se mogu kupiti u kući Lijevča i Potkozarja u Gradišci. Jedan od ciljeva Vinskog parka je bio da se pruži prilika domaćim vinarima da predstave svoju proizvodnju i promovišu svoja gazdinstva. Vinarija Banjac iz Kozarske Dubice u svom vinogradu na 2,7 hektara zemlje ima posađeno oko 10.000 čokota vinove loze i godišnje proizvede oko 15.000 litara vina. Pa za nas, relativno male proizvođače, je u velikom interesu da se promovišemo ovdje u lokalnim opštinama sa kojima graničimo, što i predstavlja neko naše najveće tržište. Mi dolazimo iz Dubice i ta Gradiška, Kostajnica, Prijedor su neko glavno tržište za nas. Tako da koristimo ovu priliku da se približimo nekim našim potrošačima koji nas znaju, a i da upoznamo neke nove i oni nas. Ovo je odličan način, imamo vina na pravim temperaturama, u pravim čašama, u pravim ambijentu, onda se možemo i predstaviti na jedan dobar način. Vinarija Fazan iz Prnjavora se bavi organskim uzgojem vinove loze i izvozi 90% svojih proizvoda. U Fazanu se rado pohvale izvozom u Francusku, zemlju vina, što kažu govori o njihovom kvalitetu. Mi imamo crna, bijela vina i pjenušava, imamo Chardonnay, imamo Riesling, imamo kupaže salse, imamo petnat, to je pjenušavo vino koje je veoma popularno u toku ljeta, crno i bijelo, i definitivno šampanjac koji je prvi napravljen u Bosni i Hercegovini. Perla ljubavi. Na Vinskom parku mogla su se probati najbolja vina kao što je Bermet vinarije Kiš iz Sremskih Karlovaca, koje je na festivalu vina u Novoj Gradišci ove godine ocjenjeno najvišom ocjenom. Taj vinograd traži slugu, a ne gospodara. Kada proizvedete vino, vi ništa niste uradili ako ga niste dostojanstveno i dostojno predstavili svojim mušterijama. Znači, tako da nama uopšte ovo nije daleko, zaputimo se mi i dalje, što bi se reklo, sve zbog radi promocije ovoga divnog božanskog nektara. S obzirom da imamo tradiciju od 1801. godine, nama je veoma drago, što bi se reklo, da vrlo često dobijamo zlatne medalje. Evo, pre par dana smo, Darel Josep iz Dekantera je ocenio našu polusuvu misteriju, dao je 95 poena, što je najviša ocena za jedno srpsko vino, a naravno ovdje kod vas smo dobili smo za Bermet 91 poen, tako reći šampion smo bili tog ocenjivanja. Nagradu za Bermet Crnkoviću je uručio Slavko Sremac, organizator Vinskog festivala u Novoj Gradišci, koji je pohvalio organizaciju Vinskog parka u Gradišci. Naš festival je prvenstveno međunarodni festival i ocjenjivanje vina.
Za sve ocjene, ocjenjivanje je besplatno, za sve vinare je besplatno. Ove godine pogotovo dosta su nagrade odnijeli Graševina. Onda, ajmo reći, Srbije smo imali Bermet, vinarija Kiše uzela šampionsku titulu i jedan dio mali iz Kutjeva su isto vinari dobili nagrade. Gradiška je sredina koja je prepoznatljiva po infrastrukturnom i privrednom razvoju, ali i brojnim manifestacijama koje predstavljaju i čuvaju baštinu našeg kraja, kao što je i Vinski park Gradiška. Sigurno, evo, mogu sa zadovoljstvom reći da to postaje isto jedan brend, zaštitni znak Gradiške. Ovaj vinski park vidite po posjećenosti, odazivu građana, ali i vinara. Negdje ovdje imamo preko 40 vinarija, što domaći, što iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali imamo iz Srbije, iz Hrvatske i zaista jedan predivan, prije svega ambijent u našem parku, predivna atmosfera, a još ljepša vina. Prema riječima posjetilaca, ovogodišnji vinski park ispunio je očekivanja, a prema riječima izlagača najviše se tražilo bijelo vino. Ocjena najveća moguća, ja sam Gradiščanka, ja sam uvijek ponosna na svoj grad šta god da se dešava, pogotovo ovako nešto gdje su došli i izlagači iz drugih zemalja. Odmah, kvalitet na prvu prepoznajemo. Jako lijepo organizovano, fino ima i naroda, preferiramo sve vrste vina, tako da ugodno je veće. Vinski park Gradiška organizovan je u okviru manifestacije Gradiško ljeto na Savi. Naredne subote, 27. jula, na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja biće održan Craft Beer and Street Food Festival za sve one koji vole pivo. U okviru sportskog ljeta proteklog vikenda u Centrum parku u Gradišci održan je Centrumov 3x3 basket za mlađe kategorije. U kategoriji pionira prvo mjesto osvojila je ekipa Gradiška 3x3. Kod juniora prvo mjesto osvojila je ekipa Gatački Volovi. U kategoriji kadeta prvo mjesto pripalo je ekipi Građevinsko preduzeće Beton. Na Centrumovom 3x3 basketu učestvovalo je 45 ekipa iz Laktaša, Banja Luke, Prijedora, Prnjavora, Teslića, Bosanskog Petrovca i Gradiške. Ja sam sa svojom ekipom igram turnire po čitavoj Bosni i Republici, streetballove i trudimo se da odigramo što više basketa, ispuštujemo što više organizatora. Ovo je turnir u našem gradu i naravno da smo došli da igramo ovaj basket, pohvalio bi ovu organizaciju, jer je ova organizacija u novom centrumu parku koji se skoro otvorio i hoće doći puno ljudi da gleda i da podrži naše domaće momke. Roditelji će doći da podrže svoju djecu i stvarno nemam šta reći, ovo je baš super turnir organizacije i sve bi ovo pohvalio. Za organizaciju sportskih igara u Centrum parku bila je zadužena škola sporta Lider iz Gradiške. Svaka manifestacija, pogotovo svaki 3x3 turnir, ima za cilj prvenstveno da afirmiše sve na bavljenje sportom, na zdrav način života, na sport i u mlađim uzrasnim kategorijama, sport kao stil života, ali neki su i profesionalnog karaktera. Centrumov 3x3 je definitivno tu da okupi mlade, pečat je stavljen baš na te mlađe kategorije, mi seniorske kategorije ovdje ni nemamo. Njihova želja ovo ljeto kroz Centrumovo sportsko ljeto bila da klincima i klincezama, kako oni to kažu, pruže neka nova iskustva u Centrum parku, pored ostale ponude koje imaju. Saradnik za društvene mreže Centruma Srđana Radulović je podsjetila da su u mjesecu junu u okviru sportskog ljeta uspješno organizovali rolerijadu i biciklijadu. Jako smo zadovoljni i odzivom djece koja su učestvovala jer su mogli da prisustvuju druženju i učenju novih tehnika i rolanja i na biciklijadi su isto tako uz uspone i padu uspjeli da prevaziđu prepreke. Ovog vikenda imamo ovdje Centrumom 3x3 basket. Nažalost, prvi put kada smo pokušali organizovati nas je spriječilo nevrijeme. Ovog vikenda nas malo kiša zeza, ali eto, ipak uspijevamo. U okviru sportskog ljeta biće održane i Centrumove olimpijske igre. Iz Centrum parka su poručili da će o svim ostalim događajima javnost informisati putem društvenih mreža.
U Gradišci se sutra tokom većeg dijela dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Tokom popodneva jači razvoj oblačnosti uslovit će prolaznu kišu i pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 22, maksimalna dnevna od 27 do 35 stepeni Celzijusovih. Pratili ste Hroniku Radio televizije Gradiška. Hvala za pažnju.